Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina Muhammadin wa alihi wa sahbihi ajma'in. Wala hawla wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Para tanteretan hadirin, utamaipun para kiai, para guru ngaji, para sepuh, tokoh-tokoh masyarakat, pejabat pemerintah, kaulah cintai, kaulah menghormati. Muka-muka bedana pengajian dalam rangka peringatan Maulid Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Khol Masyaikh bin Harlah Pondok Pesantren Nurul Jadid Al-Islami, moga-moga raja banyak manfaatah berkatana ben Allah subhanahu wa ta'ala. Ngaji pada nyare ridho Allah, ngaji apolong akompol pada tero olia ilmu atau pengertian dari Allah, pada tero ngaulia bimbingan hidayah dari Allah. Jadi antara ngaji terongaulia pengertian, terongaulia ilmu, terongaulia hidayah, terongaulia nur, terongaulia cahaya, terongaulia bimbingan Allah. Tero nyari lakal datang nyari ridho na Allah, terongaulia ilmu pengertian bimbingan na Allah, hidayah na Allah. Pada ngarep areng bareng, pada tero areng bareng, pada mengharap bersama-sama, bersama-sama areng bareng, pada andi pangatero, pada ngarep, pada andi pangarep kapi, bersama-sama mengharap dekat Allah. Bedena apolong harapan majukan abareng, bedena apolong abareng harapan ke Allah pada areng bareng, pada mengharap ilmu pengertian bimbingan hidayah dari Allah subhanahu wa ta'ala. Karena abad teroy teguh pengiran, teroy teguh pengiran akumpul nangi pengajian, kumpul pengajian majelis ilmu, masjid solawat, majelis ilmu itu agi para malaikat-malaikat, onaki itu agi malaikat-malaikat. Mereka berani harapannya apa?
mereka juga apa kumpul lah apa malaikat-malaikat ikut serta dua aki anaunge ikut serta nih, ikut serta mantel paling aki terus pun pangeran kita nikah butuh bimbingan, montai bimbing salah teh nikah lebur sekotu ika leburi pas tak ika leburi sekotu tak ika leburi salah teh sekotu ika condongi tak ika condongi sekotu ika condongi tak ika condongi salah teh maksud sekotu isriusi tak isriusi sekotu tak isriusi salah bahasa gitu. Maka kita pompong-polong majelis nikah, majelis ilmu, majelis sholawat, peringatan maulid Nabi nikah. Terus bimbingan ben Gusti Allah. Terus teguh ben Allah, terus teguh pangeran lebet Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sallallahu alaihi Muhammad. Allah paring Kanjeng Nabi petoron ngopi Quran naik petoron nih Allah sampai saya semak Kanjeng Nabi steril ngopi nih mana saya rambut boleh ke calkot celot malolo kotoran nih kekotoran dengan kekafiran kefasikan nih kecubuan nih jahiliyah pas steril poleh di rambu Kanjeng Nabi Muhammad sehingga kendaraan ini ngomong poleh kan servis wanyam steril poleh kan sallallahu alaihi Muhammad. Nah dia kumpul menikah pada terlalu ke Allah Rabbi maka nikah orang nyari ilmu, orang ngaji, orang murab, orang ngajar, orang belajar pada Athena ngadep de Gusti Allah Rabbi pada Athena pada ngadep de Gusti Allah Rabbi karena si andi ilmu Allah, si andi hidayah Allah, si andi cahaya Allah, si andi bimbingan Allah. Nah, karena Athena ngadep dak Gusti Allah. Mun akal pikiran tak bimbing pangeran ada nih. Si kudu pikir tak pikir, si kudu tak pikir nih. Ah, ini kesal-sal nih. Bangga kita nikah merasakan manisnya iman, rasana iman orang lah ampun kalau siklek sambiaki orang ridho dekat Allah sebagai pangeran raditu billah sallallahu alaihi Muhammad orang senang Allah sebagai pangeran agama Islam sebagai agama Kanjeng Nabi Muhammad sebagai utusan Allah moga manfaat jadi orang ngaji nikah Athena ngadep dak Gusti Allah karena si andi ilmu Allah maka nikah orang mun berpengajian maka nikah orang berpengajian beda orang sing oleh barakana pengajian beda orang sing oleh balakna pengajian beda orang sing oleh barakana masjid beda orang sing oleh tolana masjid beda orang sing oleh barakana Mekah Madinah beda sing oleh balakna Mekah Madinah beda orang sing oleh barakana Kanjeng Nabi beda orang sing oleh karena lah nyala Kanjeng Nabi agenggu Kanjeng Nabi ageng
bersing oleh barakana bersing oleh bala mantar oleh tantretan nikah oleh barakana pengajian tak sampai tak masuk orang si oleh bala pengajian wa sallallahu makana patepak antara pengajian makana patepak mun bade tempat-tempat semulja tepak bade masjid bade Mekah bade Madinah tempat-tempat semulja sallallahu alaihi Muhammad semoga manfaat semoga barakah sallallahu alaihi Muhammad bade ajunan kanjing Nabi bade Madinah oh cak taning boleh serombat lain mun nak kanak ini mun nak kanak ini orang tak tahu panah apa tak capoknya mana nak kanak ini oh tahu pekun tak capok yang mana pekun sallallahu alaihi Muhammad nak kene yang mana tak capok tak kanak kene yang nak kene tak tahu aja tak susah kata orang yang juga ring pekun mereka mantel selamat kalau tanpa saja bimbing ben Allah konot baca boleh konot sesupu Allahumma hdina fiman Allahumma hdina minta bimbing boleh ke Allah minta tonton abdina bimbing paling hidayah abdina ngelongku udah boleh depan longku mari subhan rabbil a'la wa bihamdi jaga at-tahiyyah mari sujud Rabbi firli warhamni wajburni warfa'ni warzuqni wahdini tonton abdina paling hidayah abdina bimbing abdina hati abdina pikiran abdina lalakon abdina tingkah abdina odi abdina usaha abdina contoh aja bimbing wahdini wa'afini sallallahu alaihi Muhammad Allahumma salli ala Muhammad ini ngaji makin akompol pengajian pada ngarep bimbinganna Allah akompol peringatan maulid Nabi Muhammad pada ngarep bimbingan dari Allah selebat kancing Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam pada ngarep barakana kanjing Nabi ngarep syafaatna kanjing Nabi ngarep duana kanjing Nabi ngarep pocina kanjing Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam mereka kompol ni mulai tengah molotan ngarep areng bareng ngarep manter akompol molotan akompol kanjing Nabi badai ridho na Allah kakapi sallallahu alaihi Muhammad di kulatan tretan saling nguate nikah ulah ngarep nikah ngarep kapi ya ada ngarep saling nguate kapi kompol makin kompol peringatan maulid nikah si khol boleh khole parah khole pol peringatan maulid Nabi Muhammad SAW muka berdaya gabungan kanjing Nabi gabungkanlah kami dengannya muliakan kami dengan nurnya gabungkan sareng kami dengannya muliakan kami dengan nurnya sallallahu ala Muhammad sallallahu alaihi wasallam sallallahu gabungkan kami dengannya muliakan kami dengan
tuntunannya gabungkanlah muliakan kami dengan tuntunannya. Sayang asal bersama saja. Sallallahu ala Muhammad. Jadikan kami mencintainya, kami semuanya sareng. Jadikan kami mencintainya dan dia mencintai kami semuanya. Sallallahu Muhammad. Cinta nikah yuhsyarul mar'u ma'aman ahabba. Orang bekal ipa kompol ben kasih ka cinta. Cinta ka Kanjeng Nabi manter terus atam. Esto ka Kanjeng Nabi manter terus atam. Tambah cinta, tambah esto Kanjeng Nabi, tambah langgo ka Allah. Tambah cinta Kanjeng Nabi, tambah esto Kanjeng Nabi, tambah langgo de Gusti Allah. Biasana tersendat-sendat atena ka pangeran pas langgo. Biasana paneka reng-mireng pas langgo ka pangeran. Cet Kanjeng Nabi penyalur rahmat Allah, penyalur asira Allah, penyalur wahyuna Allah, penyalur barak. Makanya rebuk pun para aulia-aulia Kanjeng Nabi, marapat para aulia-aulia, ulama para salihin marapat. Karena Kanjeng Nabi penyalur besar. Makanya para nabi sakluna juga marapat Kanjeng Nabi. Wa kulluhum mir rasulillahi multamisun. Rebuk kopi penyalur besar nih. Sallallahu alaihi Muhammad. Wa kulluhum min rasulillahi gharfam au sallallahu ala Muhammad. Moga-moga manfaat. Ibun sholawat apa nyongonan tambah lebur Kanjeng Nabi, tambah lebur ke Allah. Karena lebur Kanjeng Nabi ngateraki tambah na lebur ke Gusti Allah. Searantai tekok nih Ustaz. Udah rekaman ada kita pada akhirat nih sallallahu ala Muhammad. Anugerahkanlah sholawat padanya denganmu darimu yang selayaknya. Anugerahkanlah sholawat padanya denganmu darimu yang selayaknya. Sallallahu ala Muhammad. Sarang setuju. Allahumma sholli sholatan kamilatan wa sallim salaman
biwajhil karim. Biwajhihi, wajhi maknana wajahna kanjing Nabi. Wajhi maknana atena kanjing Nabi. Wajhi maknana sakabieuna totalitas kanjing Nabi. Zat kanjing Nabi. Wajhi zat kanjing Nabi, totalitas kanjing Nabi, wajahna kanjing Nabi. Napa wajhi? Wajahna kanjing Nabi. Napa boleh wajhi? Atena kanjing Nabi. Napa boleh wajhi? Zat kanjing Nabi. Napa wajhi? Totalitas kanjing Nabi. Sakabieuna kanjing Nabi, sesakabieuna kanjing Nabi, tak ada sepeke ben Gusti Allah. Niatan lalakon kacondongan rep karepan melakna medem pangeding karep suatu aja pernah perjuangan dakwah persahabatan rapi tak ada saya pekek budak wah sampun Allah kaleburi kapi ben Allah akhlak ada saya pekek wajhi sakabieuna kanjing Nabi. Mangkana orang lebet ka mafai ka Allah lebet kanjing Nabi mesti ekhiban orang lakiban kan saya tak pekek kan. Mangkana wasilah selakar ngabi nih selakar lengkap nih kan. Wasilah wal fadilah sallallahu ala Muhammad yang kemanfaat biwajhil karim wa ala alihi wa sahbihi husnul khawatim wistasqal ghamam biwajhil karim. Wajhi karim orang harapan setong ibri sampai saya kata saya harap setong tapi saya buki sampai 2 sampai 10 lebih dari saya harap. Karimnya mana? Sallallahu ala Muhammad. Tidak beri abri saya lebih banyak otaba abri saya lebih bagus dari saya penta dari saya harap. Karimnya mana? Itu ban kaulawan tandretan nih kamu orang minta sekian diberi sakonian. Ini kan wah Allah dari bunyan saya pada ngaki ban Allah ke kanjing Nabi saya pakon ban Allah ke kanjing Nabi anal mu'ti wa antal qasim kanjing Nabi pakon mereka saya beri lebih bagus dari saya harap lebih bagus dari saya penta. Kong salli ala Muhammad minta setong diberi sapolo biki benih nyolak karim minta setong beri 2 beri 3 minta saya aneh kayak beri saya mampang deh Allah bos sagau dan tretan nih kan bos ongkuan nih kan mapan ongku menah no nih kan bos ebosan nih kanjing Nabi bos ongkuan Allah besar sampai ke akhirat nih kan Allah sallallahu ala Muhammad muka badai rombongan nakapi muka badai rombongan nakapi kalau dan tretan itu kena foto keluarga cakapi badai rombongan Gusti Muhammad sallallahu alaihi wasallam ya Nabi salam ya Rasul salam alaika ya Habib salam alaika salawatullah alaika anta syamsu surga
حول ولا قوة إلا بالله العظيم اللهم آتنا وارحمنا ولا طاعتك وسلك إنا وعلى الإسلام والإيمان توفنا وأنت راض عنا اللهم اكفنا من حق الدار وحل بيننا وبين ما لا طاقة لنا به وما قضيت لنا من أمر واجعل مستملك يا أرحم الراحمين اللهم اجعل جمعنا هذا جمعا مرحوما وتفرقنا من بعده تفرقا مباركا معصوما لا تدع فينا ولا منا ولا منا شاكيا أو ضرة في الدنيا القوم الأكرمين اللهم صل على سيدنا محمد صلاة تنجينا من جميع الأحوال والآفات وتقضي لنا جميع الحاجات وتطهرنا بها من جميع السيئات وترفعنا بها عندك على الدرجات وتبلغنا بها أقصى الغايات من جميع الخيرات في الحياة وعند الممات وصلى الله على خير خلقه سيدنا محمد وعلى آله وسلم سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Rabbi fili waliwalidayya walilmu'minina amin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.